people ask Хүмүүс me, why do надаас you чи risk яагаад амиа death? эрсдэлд оруулж байна вэ гэдэг. For me, Миний хувьд бол this is life. Нью-Йорк топ тамир. Миний мэдих шаардлагатай зүйл байна. мэдээллийн худалдааны төвийн их цамхаг хооронд олсон үеж дээгүүр. Тийм үү? Тэгвэл амжилт хүсье. No matter where I was going or what I was doing, I was always searching, looking for the perfect place to hang my wire. Энийг бүтээгээд чи надад туслах хэрэгтэй байна. Би яг төрөх залуусыг мэднэ. Now it Одоо бид starts. их Альвэ түргэн боо. Би аюултайгаа тоглож байна. Би олсыг яаж тат гаргыг олно. I think we should wait. Үгүй. This is extremely illegal, not to mention dangerous. My head is Тогоо миний filled хэлцээ with doubt when it's time to step on the wire. I don't know if I'll be able to take my чадахсгээ risk. мэдэхгүй. Зүрх сэтгэл чинь чам юу хийх чинь гэдэг. Man is Энэ obviously залуу соёлтой crazy. гэдэг нь ойлгомжтой. Are we just here to watch him die? This isn't a game, Philippe. One mistake out Чи there, ганцлаа and you're going to die. Бүхэн гэж мэд.